سلاو رئیس از این هاج وره بحثا جیان احمد خانه بکم. احمد خانه جیروکا مرووکی کو زمانک و سوروژکی دشوپاند. د دیروکا هر گلیده هن کس هنه کو تنه د ناو سالن خود ناجین. او مروون کو پشتی مرنا وان جی دنگی وان د ناو 100 سالان ده بردوام دکه. گوتنین وان جنف شکی دگیهی جنف شکیدن. فکرین وان جرابردوی درباس دبن و دگیهی جن سبروژه. جبو گلی کرد یک جوان کسان احمد خانه بو. مرووک کو لنیوه 100 سال هفتان آدیرو که دجیا لی فکرین وی حتی روژا ایروژی لسر زمان زانین مروواهی و پیش روژه ددومه. زاروکک دناف جیهانا علمه ده. لحرم حقاری و بازی ده دنیوه دویمین 100 سال هفتان ده زاروکک هد دنیایه. کو ناوی وی زاروکی ده روژه که ده ناو دیروک ادبیات کردی ده جهه کی تایبت بگره. ناوی وی احمد بون. پشتره ده گلی وی به ناوی احمد خانه ناس بکن. لسر ده راسته یه جدایک بوناوی ده چعبکانیان ده جداهی هنه. لی تشتک بگمانه اف زاروک ده ناو جیهانه که کو زمان اول مدرسه و زانین گرینگ بون مازن بون. باوی وی شیخ الیاس مرووکی کو به علم و اولی را اول دین به دین را تکلدار بون لسر پرورده زاروکی خواه باندوره که مازن هشت. احمد جزاروکاتی خواه دست به خواندنه کر او لمدرسه درس خواند. قرآن، فقه، عقیده و زانین اولی فیر بون. هر کو سال در باست بون جیهاناوی فراتر دبون. او هینی عربی بون. او هینی فارسی بون. او بکفنشوپیا علمی و ادبی رجلتا اسلامی را ناس کر. لید ناو حمووان زمان و زانینان ده زمانک هبو کو جبووی خودی تایبتمندیه کدن بون. او زمان چه بون؟ او زمان کردی بون. کردی زمان دایکی بون. کردی زمان گلیوی بون. کردی زمان کدناف گل ده دجیا. لید گل قادا علم و ادبیات ده هیچ نگهشت بوجه کو او دخواست بگهیجه. روژه که پرسک مازن درکت پیشیاوی. احمد هر کو مازن دبو تنه هین ندبو. او دست به فکر کرنه دکر. وی دید کو ده جیهان علمه ده عربی و فارسی خودی هزه که مازنن. گلک عالم و نویسکار به وان زمانان ده نویسن. لی زمان گلی کرد کم جاران ده قادا علم و ادبیات ده بوی هزه خویا دبون. دو هندوره وی ده پرسک مازن دست پیکر. ما زمان کردی نکار زمان زانینه به. اف پرس دیش جیان آوی ده ببین یک جبنگهن هری گرینگ. جوی روژه و پیوه احمد تنی خوندکاره که مدرسه نبون. او دست بر رأیک دن کر. رأیک کده وی جه علمه بر به ادبیات بر به فلسفه جه فلسفه بر به خمین گل خوبه ببه. خانی و زمان کردی. احمد خانی و زمان کردی. احمد دکاربو به عربی بنویسه. دکاربو به فارسی جی بنویسه. دکاربو ده ناف جیهان علمی یا وی سردمه ده خوب حسانی بجه بکه. لی وی ریا کردن هلبجارد. وی زمان کردی هلبجارد. جبو وی زمان تنه سرشته یا آخافتن نیم بون. زمان بیرانی ناگل بون. زمان ناسنامه بون. زمان دیروک بون. و زمان سرشته یا گهاندن زانینه. جنفشکی جبو نفشکی دن بون. خانی دخواست که زمان کردی جزیان روزانه در واسی قادا نویس علم و ادبیات ببه. جبر وی یکی وی بر همین خواب کردی نویساند. او به وی یکی بیکو بدنگه که مازن بانک بکه پیام مگدان. زمان گلی منجی دکاره ببه جه علمه. نوبهارا پچوکان جبو زاروکان. ده سال 1680 انده برهمک جقلماوی جقلما خانی درکت.
ev berhem nûbehara piçûkan bû. Berhem ji bo zarokan hatibû amadekirin. Wî peyvên Erebî bi Kurdî didan zanîn û bi awayekî helbestî zarokan hîn dikir. Lê di bin vê berhema hêsan de fikreke pir kûr hebû. Ehmedê Xanê dizanibû ku siba roja her gelî ji zarokên wî ve girêdayî ye. Ger zarok bixwînin ew dê bizanin. Ger bizanin ew dê bifikirin. Ger bifikirin ew dikarin siba roja xwe ava bikin. Ji ber vê yekê Ehmedê Xanê ji zarokan dest pê kir. Mem û zîn. Piştre di sala 1692 de berhema ku dê navê Xanê di dîrokê de herî zêde bilind bike hate tamamkirin. Navê wê Mem û Zîn bû. Li ser rûyê çîrokê ew çîroka evîna Mem û Zînê ye. Du dilên ku hevdû dixwazin lê dikevin nav riyên dijwar ên jiyanê. Lê Ehmedê Xanê tenê çîrokeke evînê nenivîsand. Dibin çîrokê de civak heye. Dibin evînê de azadî heye. Dibin êşê de pirsa mirovan heye. û dibin hemûyan de xemeke mezin heye. Çima gelên ku xwedî dîrok û zimanin carên an nikarin bi hev re bibin hêzek. Xanî li dabeşbûnê dinêrî. Li nakokiyê navbera eşîretan dinêrî. Li kêmbûna yekîtiyê dinêrî. û ew ji van hemûyan re di hundirê çîroka Mem û Zînê de dengê xwe dida. Ji bo wî evîna Mem û Zînê tenê evîna du kesan nîn bû. Evîna wan dikaribû wekî sembola evîna mirovan ji bo yekbûn, azadî û jiyana bi rûmet were xwendin. Dilê Ehmedê Xanê û xemên gelê wî. Her ku Ehmedê Xanê dinivîsand, xemek di nav wî de mezintir dibû. Wî didît ku Kurd xwedî zimanin, xwedî çandin, xwedî dîrokin, xwedî helbestvan û alimin. Lê dabeşbûn û bêyekîtiya wan hêza wan kêm dike. Ji ber vê yekê de fikrên Xanî de mijara yekîtiyê cihê girîng digirt. Wî dixwast ku gelê Kurd tenê bi navê xwe nas nebe. Wî dixwast gel bi zanîn, ziman, perwerde û yekîtiyê xwedî hêz bibe. Ev fikrên wî di sed sala heftan de ji bo serdema wî fikrên herî girîng bûn. Cîhana fikrê ya Ehmedê Xanê. Xanê tenê helbestvanek nîn bû. Ew alim bû, fikirvan bû û mamoste bû. û mirovek bû ku li ser jiyana mirovan, axlaq, zanîn û civakê difikirê. Cîhana fikrê ya wî ji gelek çavkaniyan tê xwedîkirin. Ev çavkanî kevneşopiya İslamî, felsefeya rojhilatê, edebiyata Erebî û Farsî û her wiha kevneşopiya edebiyata Kurdî. Di nav wan kesayetiyên ku bi kevneşopiya wî re têkildarin, navên Malayê Cizîrê û Feqiyê Teyran bi taybetî tên bîranîn. Xanî ji van cîhanan sûd werdigirt. Lê ew tenê dubarekerê fikrên kesên berî xwe nîn bû. Wî wan fikir û zanînan ji nû ve şêwe dikir. û ji wan re dengekî Kurdî derdixist. Berhemên wî. Ehmedê Xanî gelek berhem ji bo wî tê nîsbetkirin. Yek nûbihara piçûkan. Berhema perwerdeya zarokan û hînkirina ziman bû. Mem û Zîn. Berhema wî ya herî navdar çîrokeke evînê ye ku dibin rûyê wê de fikrên civakî, exlaqî û siyasî hene. Eqîdeya îmanê. Aliyê olî û baweriya wî nîşan dide. Her wiha helbest û berhemên din jî bi navê wî tên girêdan. Bi tevahî berhemên wî nîşan didin ku Ehmedê Xanê mirovekî bi tenê yekalî nîne. Ew hem alim bû, hem nivîskar, hem helbestvan û hem jî fikirvan e. Xanî û siberoj. Lê belkî aliyê herî balkêş ê çîroka Ehmedê Xanî rabirdûya wî ye. Belkî biborin aliyê herî balkêş ê çîroka Ehmedê Xanî ne rabirdûya wî ye. Belkî ew siberoja wî ye.
احمد خانی د ناف سد سالان هفتان ده دجی لی فکرین وی پر جاران لسر نفسین کو هین نهاتنه دنیایه. او دزانب و کو نویسین وی ده روژا که چه دستی وی درکوین و بگی هیجن دستی مروان کو وی قطوه ندیتیا. جبر وی یکی وی جبو زاروکا نویساند، لسر زمان نویساند، لسر زانین نویساند، لسر جواکی نویساند، چمکی وی باش دزانب و کو مروف دمره لی فکر دکاره بجی. کس دمره لی زمان دکاره بمینه. نویسکار دچه لی نویساوی دکاره بسات سالان بجی. درس احمد خانی جبو روژا مه یا ایرو. بسات سالان درباس بون. جیهان گلک جاران هاته گوهارتن. تکنولوژی پیش کت. باجار مازم بون. زمان جیهان بلا بون. لی پرسن کو احمد خانی لسر وان دفکری هینجی لبر مروانن. زمان چما گرینگه؟ زانین چما گرینگه؟ چما گل دوی دیروکا خو بزانه؟ چما زاروک دوی بزمان خو بخوینن؟ چما جواکک به یکیتی قلس دبه؟ و سبروجا گل چواتی آوا کرن؟ بلکی برسوا وان احمد خانی جوان پرسان را هینجی حسانه. برسوا وی چیه؟ بزانین، به پرورده، به زمان، به هشیاری و به یکیتیه. اف برسوا احمد خانیه. میراسه که احمد خانی جمعه هشت چیه؟ ده 100 سالا 1770 احمد خانی جوه دنیای کوچ کر. لی تیروکاوی لور بداوی نهاد. جبر که هن مروف تنه به بدن خود دجین. هن مروف به ناوی خود دجین. لی هن مروف به فکرین خود دجین. احمد خانی جکو ماسه یمین بو کو به فکرین خود دجین. پشتی مرناوی مموزین بردوام کر. نوبهارا پچوکان بردوام کر. حلبستین وی بردوام دکن. و هر کو نفشکی کردی لزمان چند ادبیات و دیروکا خو و دگاره دنگ احمد خانی دیسته تی بهستن. دنگک جناف 100 سالان. ایرو گر کسک لبر پرتوککی رونه و ناو احمد خانی بخوینه دبکو او پرس بکه. احمد خانی کی بو؟ بلکی برسف نتنی به چند پیوان بیداین. خانی زاروکک بو که دناو مدرسه ده مازم بو. عالمک بو که زمان جدا هیم بو. هلبسوانک بو که اوین نویساند. فکروانک بو که لسر جواکی ده فکری. ماموسایک بو که جبو زاروکان نویساند. او مروفک بو که دناو 100 سالا هفتان ده لسبر روژ دنیرین. وی دید که زمان به پاراستن دکاره قلس ببن. وی دید که گل به زانین دکاره هزا خون دا بکن. وی دید که دابش بون دکاره جواکک جهیزه بخینه. جبر وی یکی قلمه خو هلدا. نویساند جبو زاروکان. نویساند جبو زمان خو. نویساند جبو گل خو. نویساند جبو کسین کو ده 100 سالان پشتی وی ورن. و بلکی احمد خانی دوی دمدن نظام بو که گوتنین وی ده حتا روژا میا ایروژی بگهیجن. لی وی تشتکی باش تزانبون. مروف دکاره پچوک به لی فکرک دکاره مازن ببه. تمن مروفان به سالان تی پیوان کرن. لی تمن فکره به باندور آوی لسر نفشان تی پیوان کرن. جبر وی یکی احمد خانی نه تنه ناوی کسکیش دیروکه او پرچه یک جبیرانی ناگل کرده. او دنگ قلمه که یکو به 100 سالان بری لبر کاخوزه که دگریا. و او دنگ هینجی جناف 100 سالان بانگ دکه. زمان خواه بزانن. زانینه لزانینه بگرن. دیروکا خواه بخوینن. زاروکین خوره روناهیه بهیلن. او جه سبر روژه نترسن. جبوه بخابتن. جبر کو سبر روژ تنی او روز نینه کو دی وره. سبروج او تشته کو نفسین ایرو دنویسن. سبروج او تشته کو نفسین ایرو دنویسن. و بلکی اف دناو حمو درسن احمد خانی ده یک جوان درسن هری مازنه کو هینجی لبر مروان رادوسته. جکرما خوره و ویدیوی بعجبینن و قنال امرا ببن آبونه بمید نوا خیر و خوشیده. خاطره و